Dobrodošli na kanal Misterije ukratko. Danas ću vam prepričati misteriju iz 2017. pod nazivom The Mummy. Bacite subscribe za još ovakvog sadržaja. Uključite notifikacije kako ne biste propustili naše nove filmove i udarite like da pomognete kanalu. Lijep pozdrav i hvala na gledanju. Ova žena je mumija koja je preživjela 5000 godina. Čitavo njeno tijelo je prekriveno bizarnim runama, dok je snažni lanci drže na mjestu. Preko cjevčica na zglobovima i vratu ubrizgavaju se živa svakodnevno, jer legenda kaže da ovo može da potisne moć demona, jer kada se žena oslobodi pečata, može izazvati pješčanu oluju i svijet se može uništiti dok pucneš prstima. Njeno ime je Ahmanet. Prije 5000 godina bila je prelijepa princeza i jedina nasljednica egipatskog prijestola, ali jednog dana supruga njenog oca rodila je sina koji će u budućnosti preuzeti njen položaj. Ahmanet se nije mirila sa svojom sudbinom i iskoristila je svoju krv da prizove boga smrti, Seta. Bila je spremna na sve da ispuni svoju ambiciju. Set joj je konačno dao moć i čarolija tame se proširila njenim tijelom i od tog dana Ahmanet je postala demon koji služi bogu smrti. Ne samo da je ubila svog oca golim rukama, već čak ni njen mlađi brat nije bio pošteđen. Sada, ako ubije čovjeka koji stoji pred njom, bog smrti bi se mogao vratiti u njega. Taman kad se spremala da to uradi, faraonovi stražari stižu na vrijeme i koristeći otrovne igle parališu Ahmanet kako ne bi mogla da koristi svoje moći. Princeza je tada bila podvrgnuta najbrutalnijim kaznama. Njeno tijelo je mumificirano i zatvoreno u kovčegu smrti vječno, a sarkofag je ostavljen daleko od Egipta, zakopan u ponoru u beskrajnoj tami. 5000 godina kasnije, bombardovanjem sela u Iraku dignuta je u vazduh grobnica u kojoj se nalazila princeza. Po saznanju o tome, vojska ubrzo zatvara područje. Na lokaciju dolazi arheolog Jenny zajedno sa specijalnim agentima Nickom i Veilom. Trio ubrzo ulazi u grobnicu i otkriva da se radi o velikoj površini u kojoj svuda teče živa. U drevnoj egipatskoj mitologiji smatralo se da živa može da oslabi moć demona. Kada je ekipa prišla samom grobu, ostali su zapanjeni prizorom koji vide. Ispred njih bila je duboka jama u kojoj se skupljala živa. Također, unutar jame nalazio se veliki broj drevnih skulptura koji su bili okrenuti ka unutra, što znači da je njihova uloga da zapečate grob, a ne da ga čuvaju. Sa dna jame virila su 3 lanca koja su držala zaključanog demona na dnu jame. Sagledavajući situaciju, Jenny je brzo donijela zaključak da to nije grobnica, već drevni egipatski zatvor koji se koristio za zatvaranje demona. Za to vrijeme Nick puca iz pištolja i pogađa lance i u tom momentu pokreće mehanizam koji podiže zakopani sarkofag. Vidjevši šaru na površini sarkofaga, Nicku počinje da se javlja vizija. Usred beskrajne pustinje, graciozna figura je hodala ka njemu, dok je, približavajući mu se, njeno lice postajalo sve jasnije i jasnije, a taman kada mu je prišla, Jenny ga vraća u realnost. U tom momentu iz pećine je izašao veliki broj paukova i jedan od njih ujeda Veila koji odmah uzima svoju pušku i puca, ali ne ugrožava paukove. Ekipa odlučuje da odmah napusti jamu, dok vojska pomoću helikoptera izvlači sarkofag na površinu. Kako se sarkofag pojavio na površini, to privlači veliki broj vrana, ali ne privlači pažnju prisutnoj ekipi. Kada je sarkofag smješten u avion, odlučili su da ga premjeste u bazu radi daljeg ispitivanja. Baš kada avion polječe, sunčano i vedro vrijeme zamjenjuje pješčana oluja. U avionu Veil prilazi sarkofagu i koristeći nož pokušava da isječe pojaseve za fiksiranje sarkofaga, a kada mu je prišao jedan od članova posade aviona, on mu zabija nož u grudi, gdje drugi shvataju da je Veil izgubio kontrolu nad sobom. Ne obazirući se na povike ostalih, čutljivo im je prilazio sa nožem u namjeri da ih ozlijedi. Vidjevši da nema drugog izbora, Nick u posljednjem momentu odlučuje da ga ubije iz pištolja, kada na jednom vrana udara o staklo aviona koji naglo počinje da se pomjera. Dok gledaju ispred sebe, vide ogromno jato vrana koji se zabija u avion i probijajući staklo, uspijevaju da usmrte pilote, što uzrokuje pad aviona. Dok avion pada, Nick odlučuje da spasi Jenny i daje joj jedini padobran, dok on zajedno sa avionom pada na površinu. U vrijeme kada je tim za potragu i spašavanje došao na lice mjesta, nije bilo preživjelih, dok je sarkofag zatečen otvoren. Jedan od članova tima za spasavanje pronalazi mumiju umotanu u tkaninu, koja ga ubrzo napada i isisava život iz njega. I dok se čovjek počeo pretvarati u suhi leš, mumiji su počeli da se obnavljaju meso i krv, dok se u tom momentu pokreće i leš čovjeka. Za to vrijeme u mrtvačnici, Nick, za koga se vjerovalo da je mrtav, budi se i zatiče Veila, koga je ranije ubio da stoji iza njega. Ispostavilo se da ga je prilikom ugriza pauka princeza proklela i da su ga izabrali bogovi smrti. Dok njih dvojica razgovaraju, u mrtvačnici se pojavljuje Jenny, koja je
došla da preuzme tijelo. Ubrzo njih dvoje odlaze do obližnjeg bara gdje razgovaraju o Nickovom stanju i okolnostima da je preživio pad aviona bez ikakvih povreda. Tada mu Jenny otkriva svoje arheološke nalaze gdje navodi da je princeza izbrisana iz historije. Legenda kaže da je imala svetovo sječivo na kome se nalazio dragulj, koji je predstavljao oko smrti. Jednom kada dragulj i sječivo postanu jedno, može vratiti boga smrti na zemlju. Sarkofag koji su pronašli bio je upravo princeze Ahmanet, a da je sječivo tokom ranije invazije vraćeno negdje u Europu, gdje su ljudi odvojili dragulj od sječiva, dok je samo oko smrti zakopano zajedno sa biskupom, a lokacija sječiva nije poznata. Sada kada je Ahmanet na slobodi, sigurno će pokušati da spoji sječivo i dragulj. Dok njih dvoje razgovaraju, on ponovo vidi Veila koji ga doziva. U početku misli da je to vizija, ali Veil se pojavljuje direktno iz ogledala koji mu govori da su obojica prokleti i da su Nicka izabrali bogovi smrti, kako bi ga Ahmanet ubila sječivom i na taj način vratila boga smrti na zemlju. Nick je bio uznemiren tim saznanjem i izlazi napolje na vazduh, dok mu se upravo uz gomilu pacova približava mumija. Pacovi ga obaraju na zemlju i proždiru kada se na trenutak ponovo pojavljuje Jenny i vraća ga u realnost. Ovakvi bizarni događaji bune Nicka koji ne može da razdvoji realnost od vizije. Odvodi Jenny do oronule grobnice koja mu se ukazala u viziji. U mraku se njih dvoje razdvajaju i dok Nick gleda vrata crkve koja se polako otvaraju, pojavljuje se prelijepa princeza usred pustinje. U tom se vraća u realnost gdje shvata da je okružen sa više mumija, dok Ahmanet skače na njega i razbijajući statu anđela ispred sebe, govori Nicku da je izabran od boga smrti. Vadi sječivo koje je bilo zakopano u blizini i kreće da ubode Nicka, ali u posljednjem momentu zastaje jer shvata da nedostaje dragulj na vrhu sječiva. U tom momentu u prostoriju dolazi i Jenny koju Ahmanet odmah napada, dok Nick koristi priliku i oslobađa se drugih mumija. Baš kada je Ahmanet namjeravala da isisa život iz Jenny, Nick je zgrabio sječivo i izbu princezu. Nick i Jenny pronalaze auto u blizini i pokušavaju da pobjegnu, ali ih sustiže mumija i napada ih, što uzrokuje da izgubi kontrolu nad vozilom i prevrnu se. Dok Nick pokušava da izbavi Jenny iz vozila, ponovo se pojavljuje princeza. Nick uzima drveni štap i kreće prema njoj, ali ga ona udara jako i baca na zemlju, nastavljajući ka Jenny da je oduzme život. I dok princeza stoji nad Jenny, odjednom joj se zabijaju gvozdene strele sa lancima u leđa. Ispostavilo se da je Jennina organizacija pronašla mjesto. Ahmanet je vraćena u bazu gdje je obezbijeđena lancima. Vođa baze govori Nicku da ne dozvoli da Ahmanet prizove boga smrti, jer ako on preuzme Nickovo tijelo, svijet će biti uništen. Gledajući bespomoćnu princezu Ahmanet, Nick joj prilazi i ponovo doživljava viziju. Ispostavlja se da ga je u prošlom životu izabrao bog smrti. Princeza ga iskušava navodeći da ukoliko vrati Seta, da će moći da kontroliše život i smrt, a da će princeza biti njegova žena. Taman kada je Nick trebalo da potone, uz princezin vrisak Nick se vraća u realnost. Uvidjevši situaciju, vođa baze pojačava dolivanje doze žive u princezino tijelo, dok princeza bijesno gleda, shvatajući da je plan izmiče kontroli. U međuvremenu na drugoj lokaciji, drugi istraživački tim je iskopao krstašku grobnicu i otvarajući jedan od kovčega pronalazi dragulj, što princeza osjeća duboko u sebi, znajući da je taj dragulj upravo oko smrti. Tada princeza počinje da recituje zagonetku, dok ispoda izlazi buba koja ulazi u uho jednog od članova ekipe, kome su se zjenice zabijelile i odmah uzima sjekiru i uništava napajanje laboratorije. U tom momentu princezina snaga se odmah počela vraćati i izbacuje svu živu iz svog tijela, oslobađa se lanaca i ubrzo savladava stražare. Po izlasku iz laboratorije koristeći svoju moć izaziva pješčanu oluju koja veoma brzo uništava grad. Dok Nick očajno pokušava da pobjegne, pojavljuje se Veil koji mu govori da ukoliko želi da zaustavi sve ovo, mora da uništi oko smrti i odvodi ga do grobnice gdje je smješten dragulj, ali ne znaju da je Ahmanet također tu. Čuvari su u pripravnosti, ali princeza koristi svoje moći i oživljava mrtve koji odmah napadaju stražare. Drijade lako savladavaju stražare i odjednom su svi na koljenima ispred princeze koja dolazi do oka smrti i postavlja ga na Setovo sječivo. Sa druge strane, Nick i Jenny su suočeni sa stalnim napadima mumija kojih je sve više. Ulaze u jedan od prolaza kako bi se spasili, ali odjednom bivaju napadnuti i ubačeni u bazen sa vodom. Iza njih se pojavljuje princeza koja odvlači Jenny za sobom u vodu. Dok Nick pokušava da ih prati pod vodom, pojavljuje se bezbroj mumija koje ga napadaju. Kako ostaje bez vazduha, prisiljen je da izroni, ali ga tamo čeka mnoštvo mumija koje ga odvlače. Dok ispred sebe gleda tijelo Jenny, prilazi mu princeza koja je sve mumije pretvorila u pepeo i želi da obavi nezavršeni ritual od prije 5000 godina. Nick se pokušava oduprijeti i napada princezu, ali ga ona olako odbacuje od sebe, da bi u jednom momentu shvatila da je sječivo nestalo iz njene ruke.
ruke. Ispostavlja se da je Nick iskoristio priliku da je otme sječivo i udarajući o pod pokušava da ga uništi. Princeza mu govori da može iskoristiti sječivo da upravlja životom i smrću i tako vrati Jenny u život. Nick odmah zabada sječivo u svoje grudi i duh smrti se spušta na njegovo tijelo. Kada je ponovo otvorio oči, pojavile su mu se duple zjenice. Princeza u Nicku nije osjetila duh smrti, jer se ispostavilo da je Nick svojom voljom i vjerovanjem u pravdu uspješno pobijedio volju smrti. Princeza pokušava da probudi smrt u Nicku, ali je on olako savlada i odbija od sebe. Iskoristio je svoj duh smrti da oživi Jenny, ali je znao da više nije normalno ljudsko biće i odlazi od svih. Na kraju filma vidimo kako je princeza ponovo stavljena u sarkofag i ostavljena na sigurno mjesto. Nick još jednom koristi svoju moć i vraća u život Veila, sa kojim zajedno nastavlja svoje putovanje kako bi pronašli način da razbiju kletvu. Samo ako ponovo postane čovjek, može se vratiti i pronaći onu koju najviše voli.